one option, go to school and get a job, but it's so common. All around me, they slaving for the bills, but I knew I wanted more and told my boys that we could make it to the hills. Living real, doing what I love, going day to day, but I know it takes time and I patiently wait, and sometimes I contemplate, cause one day... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk yang monitor di ini frekuensi yang bisa mendengar modulasi kami, utamakan keselamatan di samping kecepatan berkendara. Untuk cuaca terpantau dari postur Magadang Sayong mulai mendung, arus lalu lintas akan meningkat.